Kinong elam harengkat ke dekot ke Kasi Students Union Nongpo Circle manta kasengi kilet bat khenra work permit na kinong trei barjela bat ki badang trei hapo ka politeknik badang sedang te ke badan hakasnong nongkrang ribhoi. Ya ketika kam manlet khenra work permit na kite kinong trei barjela lailam du samla John Lingdo President ka KSU Nongpo Circle nang ta usamla ya bhalang nongrum President KSU Nongpo Town Unit lembat kiwe ki dekot ka Circle bat ki unit. Haba kita ikinong ilam ka Kasi Students Union kilet bat khenra work permit kiladan kumbak hat sangut ki barjela ba kimdan kita ki kot kisla babyang karkum ka Interstate Migrants and Workmen Act khat khandai spa nyup khandai kabala penlong ki kot ka KSU bakin betha kita ki barjela bakidei ban mino nakate ki jaka kabaki trei usamla John Lengdo hapakran siklat pathai kubor ulong pakate ki jinglet khenra work permit kita ki no trei barjela ha politeknik kalong kum sibenta ban sedang biang ye ke jingkhan rai ki barjela ki ba wantre hapo ke jila klem ki kot kisla ki ba biang ke ba longru kum ke jingdawa na ka sarkar jila baka dei ban pentri kamno mardor ki MRSSA bat ki inner line permit bakin long kum kita ki an ki ban ajingeda na ke jingwan tuat ba klem sange ki briu nabar khamtam e ki bari Saya beriu ke ki baksar dia saya beriu ke em. Mentasi nak kalian ki isu Nopok Circle ilawan ane po snong nongkra ilawan ban khendra gi work permit joko ni ki khar ba train ki bidan ko ba khasan rumut te nakaliang juga kesen gilap ba kebiang ba jaga kuat kaslah kita gi work permit te kembali ayat mental ki dandap benai ba nakaliang ka KSU abrok kabri nyutrap bila kendrai kan deka work permit aman bajaka bateri ki barjela kum sibenta ban berkembang ya sarkar bateri no ya ai na kata LP lane ban bateri kam no ya kan deka MRSA wala la implement house name arajar kan rew de du mata isu beta kan MRSA sudah nak kabiat untuk jumlah andai dan yang KSU ilawan mentaksi be no ini gi dikhari bero te habede berkare na kalian seng ilapan ye ki ini ginong tray barjala ya kata police verification police verification ka dikari ba ikut kesla ba ki kinyo na po thana nomor ba ni ba kumha ki bala ki snam bala lek bun ki barjala ki bawan sa tray dan ki bawan song wai no ba shlong bun kidi ki beriu ki ba don kes ki snong ki sa don ru ki le no ada don ki ba penya breu te kum kita mesti ba ki do sa rong bi an ki rong yo mon hane ka stit jungi te na kalian ka jungi ni try ipan ni ka police verification but akin na kalian ka ki turu ya ki ramasnong ada ki no ki trying ki ba ai Pilih pan ya kan ya police verification so makin ayo sekarang makin sawai le ban tre cuk nak kalian sengi sawan program you chief minister ko nak sama au uang ha kata galap thai khubor apa baran rung siapa state me khalia umdan kam ya kata work permit te habe bine nak kalian seng gimnam ndam bagin yai be ne kan rabe ya kini ki barjala bilawan tray apa kene gari be jungi te na kalian jungi ngi la pha lum no ya kini kita juki bagi la pha no ban lek no mata jan met ada kinuan phai byak ni na kalian seng sile ben da kap Implement RSA. Implement RSA. We want ILP. We want ILP. Ke KSU kamju pendam. Kamju pendam. Ke KSU kamju pendam. Kamju pendam.